Okay guys, you tengok, to be a good chef, you must be creative. Nasi lemak ni kan tengok, mereka serve individual macam ni tau. Lagi satu, mereka guna beras basmati. Dan talk about buffet ni, kalau kita serve, kita tak nak serve besar-besar, banyak-banyak sebab apa orang nak rasa. Pre-portion ni, save cost. Save cost, maintain quality. Nasi must be santan kena bagus, must be ada aroma. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, beza tau kalau kita buat nasi lemak ni kita pakai beras basmati. Tengok ni, dia sebiji-sebiji. Terima kasih banyak chef. Okay. So, biker chef kita ni, kita selalu ride, stop, taste. Tapi kita pastikan kita pergi tempat yang sedap. Kalau sedap tu, kita akan cakap sedap dan kita akan bagi award dekat dia. Chef, ada apa-apa nak cakap chef? Okay. Please come and try our buffet breakfast. Here very famous. And we have like noodle counter, dim sum, homemade dim sum. Okay. Buat sendiri je Dah, ada saya ambil dia. Okay. Buat sendiri, lepas tu kita ada noodle counter. Nah. Wantan mi kita kena try. Especially roti canai kita pun sedap. Kita try ya. And Western, Asian and selection of the breakfast, famous breakfast. Okay guys, hampa mesti nak tahu harga dia berapa tu. Harga dia RM65 betul ya? RM65 saja. Okay. Sekarang ni kita about 5 star hotel ni, kita bukan kita pasal brand. Jangan cerita pasal international brand. Even local brand pun, kalau dia boleh betul-betul jaga dia punya image, jaga dia punya quality, organize kitchen, organize dia punya welcoming, memang 5 star standard lah. So far, kalau saya datang Penang, saya mesti duduk kat Light Hotel ni. Sebab apa? Saya suka dia punya service. Lagi satu, saya suka dia punya environment 5 star. I'm Chef Sabri, Labamba, Chicago, Milano.